Usembut Menteri Rangba Kejela Wasnya Walangdar Bakami Ekatanat Kampen Roisor Ulang Bakasilong Municipal Board Kaniale Ban Penkloy Kikam Kijam Ban Aino Iki Certificate of Vending Syaginong Dia Madan Kendailat Ki Bampat Yo Ya Kejing Itu Nagabor Sorkar Kamtam Habakila Dono Ya Kalat Bakin Kamai Habakilan Nikilat Patai Kubor Halor Kinong Dia Madan Ki Bampat Yo Ya Certificate of Vending Kendailat Usembut Menteri Rangba Kejela uberi kami ia ketanat penroisor ubasnya Walangdar ulai tu Bakasilong Municipal Board kadang ile akat balak ban penkloy ban pelatno ia kini ki Certificate of Vending na kebenta kinong dia madan ki bampat yo hakandailat. Menteri ulapan pau gijen sokya halor kinong dia madan hakandailat ki blado eka kamai na kadau bakem pat don ia kini ki certificate bat kular bakatanat kan sabishar kam kloy kenang banla ban pelatno kini ki certificate cakini kinong dia madan. Ulai tu Bakasilong Municipal Board kadang kod ya kejingelang menengkadan lo kinong di madan ki bampat yo ikani Certificate of Vending ha ka bakin nang penbet ikani ka kam kat kum ka kendon ban yo ya kani certificate ban menta kadang ya kejing bishar la da kinong di madan ki biang lot ki kod kisla kum takin sayo ya kini ki certificate Ragna ya fulo be kita man naga sikna ba komo mo fi men ba on ni so to ba pli don di bampat yo kan kidang sem sistem kamai kerja man kasi mo ni ketang si hari na berkat dengan kelakan bala ya di parlemen ini kalau ma hadu kanu la banyo ma hab survey tapi mentan da yo to da yo cakase barok ti bade banyo so the switch means what he maybe they have to kind of expense to him that to nai survey ta mang da tip exactly barok kanu kindon si da tip kat barok kanu kindon tatang ni survey kan urut cakap place ni katakan simpor ni ban survey katakan hata hadu mentap kena ambil cakap hadu mentap rambi na bar kumo mu himni kibala yo si wikat tu kibampat yo sekarang mu timpar la ban fix di mir no ada kata orang kau tila kami te limit FPB tangkap ni mentap yo mas kalau kum ni nama di kibampat yo imat mentap semua imat nang kon meeting sio no kaya pembegat ko makdon balikan pembeg na marba ngo nano kinyo yo kin qualify maya to siyo bidon lagay lang ko kinabyo ko isla from the respective places na nila has down the na then gitu kin saya isn't the process of giving to everybody but I'm qualified to the lab no I'm full confident they should be qualified